Shanoya Musheki ya Komara Islami ya Irane, bi Erisha ser Baregeha Hawaii ya Eludeid, Jibo Khapandina Aligiren Khwe. Komara Islami dizanibu ku eger divan Erishande yek Amerikiji birindar bi beyanji vere kuştin, derasti berteka tunta Trump vere. Berteke kudikare heta ruhandina rejime biçe. Jiboveyeke, Jiberia Erisha Musheki ya liser Binkea Hawaii ya Eludeid, Rayedaren Komara Islami ya Irane Jibovala Kirina Baregehe, Rayedaren Ameriki u Keteri agahtar kirin. Ev eriş bi pirani jibo sapandina aligiren Komara Islami hatiye kirin, ku visa bidin suya kirin, ku heta Binkeyen Amerikae, jirasti erişanten. Komara Islami ya İran'e peştirji pişti kuştina Kasim Silemani, Baregeha Amerikae li ein eseda Irak'e bi muşekan kire armanç. Liberia veji bir reyen diplomatik Amerikan agahtar kiribu, uci Trump swestibu ku baregehe vala bike, da ku everiş tene nişan bide.